Tudi jutri bo gneča in tudi jutri bo nevarno, pa še deževalo bo in še krščanski praznik vnebohod, ki je v Avstriji in Nemčiji dela prost dan, doda svoje. In začelo se je že zjutraj, tujci se množično odpravljajo proti Hrvaški. Čas potovanja se je podaljšal tudi za uro in več. Na Agenciji za varnost prometa in Darsu gnečo zaradi turistov napovedujejo tudi za prihodnji konec tedna ter med 4. in 8. junijem, ko kristjani obeležujejo Binkošti in Telovo. Promet je dosta dobar, kiša pada, ali je u redu. Dolazimo iz Minchena. Idemo za Krk, otok Krk. We're traveling for 11 days and we are from Germany. The traffic it's okay. I think could be worse. I think it's because of the bad weather. There are not so many people on the streets. Quite a lot of traffic, yeah, because of vacation, going to holiday. You have to take some time. We're going to Porridge, Croatia.